Ta pelak unta kasing on nun pam ya kene galung pe kini knyang ki badan hakene galung unta te gila kamhe sibun pa pe kinong di kesan tama be parti kesan tabang pe baik kita kiknyang te perlak unta pini ibi tu kiknyang pen kilo ba mixin baik gila room te perlak tangan simbiang kini kenyang pen
ki la kum kiksan. Sini ada lut nih. Mana mula lut ti madang don tu pej susun teli. Kini pam ya kesej bu yang apa sej taruh set ini tu dalam dan telu mat cicerong ladan peti telu pajang nagin perlok pini tu gisej ne sej long itu ban balak bam kenyang ladan ni kadak pej di kenyang gira kiu cicerong pej ne cerong dang bun mat aman pam syama perlok ta perlok ngan bin ibiang kumno ban kenyang tu ne lak kemen ban bun bah bun stang ke ej le ta kenyang la chan lot tu kul pet che ej pej perlok tu kenyang sibun ta kena ke ej tem tangan elek ban kha tu telu pej sibun kidang don sipo pej te tu bah lah ka jing kemen jisu bah jong ti te omla ban batai pej perlok ne jerong le ani sibun pa kadon enjoy ya bam ya di ya kemen